Abrantie, Ababawe, Osofwe, one day, we are so far, we are so far, so for Mamia, we are deep, we are Jontonia, one day. If I say, Yawoda, I know Yawoda. I know go school to self model. I was saying JHS1. Hey, JHS1. But oh, if you're saying 13. If you do me and sir. About your about saying about your upon 230. 230 by 3. The police land. And the upon or banner. Obi blue your junction so free suspect model or barbed moon pretend be our power and from okay and the war banner Obi blue your junction so and now or pie far until or pie far on our walk on Anna you really fee say or I saw you homework or Madame or no so nampanish. Okay. It's in the bag if you can or not see a dan be any United Takaka now or can to say or be train a dam for no junction or no wages. But train a dam for not the homework and or sign up would do whole junction back so not a carrot credit. And now almost friend one. No say more federation. No see on a day on the obey if one chair. Into no nim the direction the anti obi na no mo kasa no wan hu hwi wan hu hwi bim iti omode ne ko be bi omode ne be ko nti wo da hwa na ni so te ne kakra no hu se sa be bi o won wayira na oye bre nanti ya no bi pi bi nti ho no hu bread no catching the wire the Gina Crow. And our head found Sunya Hasana or who say Baby General Wayrano. A correct secretariat to her. Correct secretariat to her. I have been Quana Sokari secretariat to Quana the home. A conquering Kumna. Nsem Sisi Sunyani Anenti abusia ya mamu nyina jo ya meye ho akwaba French ni beka se soleil bienvenue bonne écoute mademoiselle bonsoir monsieur ya frame na napoko ya breo ya bre basa but chuledi ampo nyankopon wo ho no na okon no ayo no ankasa ne kon no ye bekon Risamre ni nondu eni akire de ensam o yakopɛ no enne de yehunu de yate ebi ya nwanwasam ana yede ebre wo no eyesie kwasi Joshua ofrikokwa ochiame kwasi ni mo eyo man hene chiame ewo Odumase #1 Traditional Council Nana ya Adansi Pudu the second. Nana also met Chiao Papa. Our K and I make Sompa TV through YouTube,
Sompa FM Facebook tune in Juma traditional radio near 98.9 Medin the honorable Nana Poku Piesie fa sem che me he se wupeu se wumpeu what time you one time you I am the radio commander 1 menkwa na abanye mintum nanso 3 regions ne mehwe so me na mekoyi nsem me ni me team no ye na ekoyi nsem firi baabi a regional minister MC Abankra Chepanin omampanyini kurante da na ye di pie nti me ye minister for anwanwasem untimi challenge e awurade na de acha yen abusia John mo Facebook na memfa wenye nkura sesem ene ebo be se no miensa na me wodoma ahinkro ebo no miensa ne fa na madu doma secondary school na adwuma edi mi kopie ho okyea me edi ne ho hwim sie edi ne ho hwim de sansa me freedom antina adwuma no ese me koye ese hu manini na okyena obi ankwankobo because ya hwe obi nne me yi akyere wo hwe da bia me ka kyere mo se ade ebesi bia yo ade ebesi bia yo John mo Facebook hwe we ya mafutu nya futu monyi nche mintimofo go kabes minfumuto na ayemi nkran sesem hwade o won ka na esi ho no ka no eye ka mono socho do ma hinkros kani ba ko pefre no kwasiado ne dia mo amunim do ma hinkro no eti bro no so ba bia die glory hardware we eye ye papa ado awanya no ba bi kro ne ba kwasiado mrante hene ba bia ne building materials no oton no eho enie hwade o enne sa area ho no mo kra motorbikes enti obi di ni moto amanfo do motorbike be sensia nso aba be sisi ho motor repairer no say mi wura dan mu akwakofa tools aba tie de nyame ne keseye enti da bia pese me ka kire o say ade bi be si wo wiase bia ne yankopon ne na sa nyame kasa kire ne yentie hwe mobile money na abubuo no hwade hwe mobile money no hwade o me kasa bia kire wo wo ho se mobile money mo o ma me tie kire ho a better abofke na odi moto si baby aka no wo no anwaka na si wo no me yi akire wo anwaka na akọbọ eye ka ekọbọ ese 2 billion mu no ka ni sifa ko ka esifa ko no enya accident na mobile money rei otimana obi si o bagiska ya ayi mobile money mami wa mani bo mfu obi anko beka nsa memetim adwumam wo se mememra wa adwumam emra magiska mra meye mobile money ma na wo mfa nton nkosua ekosua ton ni bi abayo ne tie eno kwaji scan bae nti obae ape eno ma me frɛ ne se akos wako papa ma me ne ko na ba bra be ya de ma me abaya ne sifri mobile money ni mu 2 seconds enio abusa hade o sifri ni mobile money box num ne cho box num no o sifri ma 2 seconds amma no hwe nsa anwa ka no eyam mobile money no graw enegu ho no hade o enegu ho no afei abofke fam ko ka na se ka na san so fa moto makomaku nsia so be na obi ante so moto na enam highways moto na enam eye abesim road no moto na enam enkrankro kwan no moto na esifa akono moto na nya akwanhia nanso no obi ante moto no ba akokora so private car mono na esi ho no private car mono na esi ho na enko ba bia no better private car na nya accident ama amwamwa abusia he ba bia moto hye
Amiaka na for moto no so nti imagine say ne nipa te moto we so a nka den ne be se kan amiaka na da ayi moto no moto 1 2 3 4 5 6 waka ni nyina gugatam wahu ana kan ne da so nti busa ho say na nipa te so a number no po yesan 1957 anto wahu moto na abusu ya hwade hwe ba bia moto hye wahu no de nyame timi ye akwa na o ye repairer no obutu moto no ho saa na obi be ka kire ne se oto ade na ade na oto no eye 2 cedis mi wana o fix tie o kire mi ni moto tie ni bi 2 million 3 million ena o jai saa tie na eye 3 million no ena okoyi 2 cedis nti osori ya okoyi 2 cedis ni de na ma no eni o osori fi wapa na wiaka ne yam me say load na me say ne 330 340 out of my inku kan nesi ho no o sa ko bo private car he car ya park esi ho no private car ko be 2 billion no car na nya akwanhia mobile money ni no o ma me say brabe ha de he nyame onye ne bibia kwawo nyame kasa kire na yentie se o ya so de se na ma me afre ne ka o ma kasa mere bia no nko hye fridge mi ko she fridge mi e ba bia motorbike se wahu ba bia motorbike ne se wei aye min kran hye sema me de ema on se nyame ade bi obeye bia ye abrantia ba ko baji moto na eda ho no ba ko efiri dan fo senka meni jo wo hoyi ena boy ba ko ba se omfa no moto no man nko hamra ena ode ma no ono wa adwuma mu omo frɛ na omo se wo mu su se guomuti awurade na Poku Piesie awuo na Poku Piesie awuo saa na Poku Piesie motorbike no eda ase ho nto obi anim se moto ne ya me dia ne de me da ase o ka ne dam so na o se meti adwuma mu madam fo bi na be sere wa hu se na damfo na ma mesere a enka kwan no ho anso na ote abusia de mpese me ka kira wo Facebook pa che wo mo hwe de koho hwe wei eye na wie ya o enti sa oda sora no pa wa hu na se no nsi edi kan boma no nsi etoso mienu ne bo wa hu na oda so ti ase na wanya de wo bedi ba bia do ti beto na yemfa nko hospital na yemfa nko police station unko gina court wa da urade ase wate hwe na abo 330 aka don hwere mienu ene meet aduasa na no nsi etoso mienu na yeden abo hwe ba bi obi hye na aka 3 hours na no nsi etoso mienu na bo ena urade kasa kire mobile money ni se free cage num o free cage mi gina ho o free cage ni mo doctor within 2 minutes fa nko mobile money ni ho ankunipa God is so wonderful na ebe mo won say ba bi ade we si ye no eben river pam ufri area ha pe na wo eye doma esuo kese pa nsuo ho nyina hyarase no ye friend river pam nsuo no ufri fie ha kan fie 1 2 na wo tie si pam batampa omo mo janhwie nguda e wo saje force ya de yo asase so hwe mobile money no hwe wahu de ka na yo no enti busa ho se nka won kasa ide ne nkasa ne be yo awiaka load se no kada na nkasa ne be ye enti asama me de ma na anwumre ne se God blesses in mysterious ways samria no ngotwe aboyi onsa enye obi na de atade ye hyew nye obi na esraw nye obi na epestiu ochera won kokot ochera nkonya ba ma ne yemfre wa hemfie da awurade ase wate na hwede si yi nka wo be den wo ne we ya mobile money ni no ena mu beso mbusa se wusu manti se wusu ena oba ni bu awummu maame ni bu awummu maame na awummu nipa aye frɛ hɔ a ofisa wo to soso ono fosisi wonti no ye frɛ hɔ na ye ho no obi na frɛ no otomoto so no frɛ so mobile money wura brabagimi sika yi
na send mu na fa to me wallet so ma me ose beji mi sika na san so fa to me wallet so ma me esansa akora ni bu ade nti nyame kasa kire na ose free cage nim me baba free cage nim na owuo bi ba free cage nim owuo na nkwan so ba o free cage nim kotie o maame call ni wie ya pe kanyan enie sana awrade fasa akwa no sika de two phone so nim 2 cedis 2 Ghana cedis aso de be data sana the 2 cedis no edge abaya na nkwa you don't know God knows EY edu adaroma ena nna me kopiem e wodo ma hinkro na sampo tintia me ko ye ne de we mpo abese no na baye ei ena ma hu baye kokko baye sanya na nka me sesa baye yellow ha me ba kire wo ma fidie ne na ha sanra me ma ohunu se ye chichi nkura okurum ha sanra me ma ohu ye chichi nkura okurum ha enne mesena ma ohunu se ya sanso apama kwada bi nnura na dwonso I'm telling you ya pama kwada bi ennura na dwo hwe Facebook de omo pan no ya woda no onie ennura na dwonso ennura na dwo ya sen ya pam enkwada ya sen ya pama kwada bi o na watching in there ye hima enkra miensa and the same thing me say media mahunu mi nkem kan wie na maditro and this meka kopim say regional departmental say MCO say regional minister say hwanyo he say assemblyman aba ana DC aba na no ye beto na nado bobo mu din say ye ntomo so aba yi ye beto so aba wa assembly hwe cars pan na posifo na sojafo na mu didi afretwenchi mu didi atwenchi wa assembly edi atwenchi wa assembly edi atwenchi na mu bo DC single one person mete ha kan wa radio so say so far womo atimi asie enkwa womo atimi apam enkwada makomako be se enkono obi yanka hwe ende me saba be yifufura kire wo e be yifufura kire wo afei me wie na me ne Dr. EY adudi nkoma me do be ko police ni bi okurum ha sei me mawo meet aduasa se wan frɛ boga no wa buruchiri no amfa ni sika amana omuro watade a me enyemia o me ba original crime officer 2IC CID police ni na me di case ya mano me ni team di case ya ma se asam no ji na fo watade no ene mbra no fa ko solve problem no mame because ma solve bi sika ba be di ho sika na be di ho ni ntino ono kura asa na me 70 million be di mi ho ma ni me de na de ama no 32 million ba be di ho no o si amount 20 say 22 million say 8 million yira our police headquarters ho from sakwa no botom. Yes, 8 million, say 10 million hira. Asamono, ebi I want tiase. Me ko yiwa edu na me ba machara wase. Dr. Majo? Ya ega nana. Boko de. Nyankopon tiase fa daro ma me ho ye papa papa. Ochara ye wuku ada. Enokre. Wo ma ebeba ensenkyene doctor ho. Wo ma register insurance na 2.5 no. Say eye 1 month. 1 month. Na 1 month ni bedru so na wo yade no. Na asie. Say ti bia to atu. Na sietu. Eno so nkyere se bra be register 2.5 no. Na koji obi yade beje aduru koma no. Ende no krepa. Nyankopon se bom no baby o busa no de be ma wo. Na if you pretend to sick, you pretend to die. Enti nya waju se Dr. EY aduru no ennam. Nti unam no obi akwatse se ne be mu pae no. Ensuo ba
was 2.5 na me kwaji aduru mfamra ho na bi wakwaji nipa no odi agro be so asa nipa no yade e masa adwun bi ma otim na mo no se wankasa wo yare ampa original yade a betua 2.5 na udi mra ne nhihye no so a aduru ne mpa ayaresa awonyame nsem aya Glamuze Hotel unim ho a oso ba besim Glamuze Hotel de obia nim ho ana bayira so kozum line for office no o try Glamuze Hotel a fie 1 2 3 4 obon se signboard do nyare wan ko aguso on sabe nkum payo uduru ho no obon se papa yo beka sei oto Dr. Toaso na me da se nyame nhyira wo pa eno nti ene wabosobode a mpempie de ma wo e wo radio mu na me nua memo wadwo na me sanso mo akwa aba sabre a wotie mi Dr. EY Edu ensenkyerane doctor ana wotie mi no me no ka asem kuma bi ade afa enipa dasani obrebo eho a eye Oliver brebo eho na mesre se ansana me di dwumadie no ebe hyehye sokra no die tetefun number ana enipa dodo na no ebusa se doctor na ka me pew number o na nso kasa wie no mantimi anya o number ye bia homa no tum so a eno a ana obefre ade aba dwumadie no so 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Shannon so say o register 2.5 na insurance ya ye ka ho asem ya na watwe bia wo de card ne beje draw free ebre kwa wontua sika bia na watwe bia wo de card ne beje draw free ebre kwa ye musa sika bia ebia na wotie me na ye de afidie ne besi wo so ye be check wo free wo tiri so wo dompem wo mogam no na ye hu se wo mogya ne mu de chimato bi e wo mogam ti be hia mogyaduro bi a ebeboa eye wo mogya no ti be ma wo mogya na de afurusa ne de a ye chimi twro mogyaduro no ema wo ama okokoto bi yetimi pebi nso ema wo ewo asoye ho amenemu ho a ama wo de kan unro a eye abibiduro no ho mesre number no eye 0542 08 99 83 0542 08 99 83 0542 08 99 83 Onyankropon awo bosoro ebo asase a obo mu enipa no wo hyira abibiduro so ede ma enipa se enipa ndi na wonya apomuden ene ahoto na empona ba ne de enye yaduane mepacho ne se anti Onyankopon chiche enipadua na kwa ne baabia na enipadua na kwa bia nso ewo ne din enipadua na kwa bia nso ewo dwumadie poten a edibua enipadua no na ehwehwemu a Dr. EY Edu research ama ye de adumanim ebunumu aba be hu se brebo a eye liver ekura enipadua na kwa no kase pa empo ekyan akoma no adenti na meka ne sei akoma na ete ho no eye brebo no ana esoprai akoma no emoja na emoja no atimi afa akoma num ede afa entinimu ama ebia ba wonansoa wonsansoa na se empo obu kokromoti mpo a atimi abonumu ase asa ama no homne so ne nyina no eye brebo no ana noa emoja edema eye akoma no meka ne sei no ate ho asesen Onyankopon ye nipadua ati se solar panel anase solar system anase empokra no electricity anase akosomu kanye ya ye de ani ehun sana akoma fense brebo etie na brebo no empempie ne de ma brebo etimi eye ko ebin ebo nipadua no eye ade a mepachew ewo odasani ni wiase aye fense awia eti the moment ya awia ebo enipa dasani wakwa bi ti se wo mawreso wonan kokromuti mawreso won samawreso anase nipadua no emu awia no ebo wutirimu no na eboa ema umoja ewo nipadua mo bo de adom wo no brebo na noa emoja ni nyina na wono a wato ade ama akoma no na akoma na timi acheche enu timi be kiremu ewa fidie su se brebo na kwa ti se mobile phone a enu so ekura won nsam baabi a opese umia bia no ekirewo empoka ye de nam ni dashboard saa netie saa na nipadua nso tie wodie no ena ye obrebo enu nti ena mpanifo se brebuo na se anomatu na se okochirinchiri no oba no abenya brebuo anamu a wontimi ndakora enu nti obi brebuo ho atechema
ne brɛboɔ ho attachment no ama ɛne wontimi nka n'ani ngu so ano wada ɛsiane sɛ akoma no baabi a attachment no na ɛfa no hɔ no deɛ ɛma wontimi nka n'ani ɛnto so saa na obi brɛboɔ nso no baabi a attachment no ama aba bɛtwɔ no dwoa ɛwɔ mpatwo ne kotodwam eti ne to asintene twetwe no ɛsiane sɛ entine ɛsɛ hɔ a ɛsɛ sɛ nkemogya no etimi kɔfa hɔ na etimi die furusane no entini no emogya no ntimi mfam nti ama da bia wɔse ananse akyeme me na kokomu ntini ɛna fa nkosi he meyɛ me kyesa me koto a ɛtwe me sɛ mi me pa akyɛw efiri brɛboɔ no ɛno nti mɛsrɛ sɛ wotie mi a wɔkyena yɛde afidie bi aba yɛde wo nsa ɛto afidie no so na sɛ yɛde wo nsa to afidie no so a afidie ne ba bɛhwehwɛ wo nipadua na kɔ a ne nyinaa mu asitire brɛboɔ no sɛ wowɔ ɔhaw bi wɔ mu a afidie no bɛka yɛfrɛ wo kidney yɛ wo saabo no mepakyɛw yɛ wo kidney stones yɛ wo kidney failure obitimi nam asase so a bibia nyɛ no prɛko pɛ yɛ sɛ wayɛ den wanya kidney failure nti wawu mepakyɛw yɛbɛhwehwɛ wo kidney no mu nso so ahu ɔhaw ne kyemato a aba kidney no ho na metwamfo ni kakra bi akyerɛ wo a obi a ne kidney ho ate kyema no wɔno so de wɔta ahu ne sɛ wɔdwo nso ntɛntɛm etia na nipa bebre na afi sɛ obi ɔdwo nso ntɛntɛm bia no ɛyɛ sikyere yale anaasɛ diabetes dabi wakyɛke wo deɛ yɛsi wo ne asikyere yale bia na so hu sɛ wodwo nso ntɛntɛm kakra bi na dwo nso de wo wodwo nso a ɛnkyɛ enisima na dwo nso de wo hyɛ no nso ɛyɛ wo kidney ne ho ate kyema yɛbɛkyɛke ɛyɛ wahrawa yɛbɛkyɛke ɛno nti obi wɔ no mɔsema me da me ntimi na me honam hyehye me ahrawa no ɛne yɛ gate mframa kɛseɛ ɛde ma nipadua no nti sɛ ahrawa yɛ adwuma na sɛ wode w'ani hwɛ a ebie na kanto ɛhɔ ɛna nipa timi nya enwunu ɛne wɔhyew ɛde ma nipadua ne no so fira ahrawa me yɛbɛkyɛke ya no so hyɛ no so yɛbɛkyɛke ya no so ansa na ba yɛba dompem yɛba bɛhwɛ dompenum yɛwɔ dompem yale ahodoɔ so bebree yɛwɔ bone mineral destiny yɛwɔ bone akarai mepakyɛw dompem ha wo nso so no yɛbɛhwɛ wo ebia na wode no wɔ sisim ebia na wode no wɔ wachi ebia na wode no wɔ kotodwam ne nyinaa no yɛbɛkyɛke yɛ hɔ nso yɛwia yɛbɛkyɛke obɛmem ɛno ɛna bɛmi ehu sɛ wode no yɛ syphilis wode no yɛ mepakyɛw gonorrhea wode no yɛ chlamydia anaasɛ wode no yɛ candidiasis ana bia me nua ba wode no yɛ white kɛkɛ ɛno so yɛbɛkyɛke yɛwia yɛbaaba bɛkyɛke ɛyɛ w'ani kosua no ne yɛhu sɛ mepakyɛw glaucoma wɔ so eye pressure wɔ so anaasɛ mepakyɛw kitaris ɛwɔ so ɛtɛ bi si so ana afidie ne bɛka eti wɔ nsɛm ahodoɔ bebree wɔ nipadua no ho a wɔkyena yɛyɛ ho adwuma wo aba m'anim no ɛnyɛ wo na wabɛka wo yadeɛ no mpo afidie no bɛkɔ akɔkyinkyin sɛ nipadua no kɔ a wei nyinaa mu na yade koro a ɛwɔ nipadua no mu no yɛde aduru aka ebia na wɔ nkyerɛmu bi sɛ mpokura me nua manin yɛayɛ nifa no operation akabɔ nkum ne nko a mekata wei a menhunu wei papa mekata wei nso a mehwɛ w'anim so menhu w'anim ne nyinaa no dr yiwai adu ɛwɔ anomuayɛ ɛwɔ hɔ kyena nyame adoma no pa yɛde bɛma adɔfoɔ nyinaa hyɛ no nso sɛ saa afidie a meka ho asɛm ɛyɛ free wode wo sa aba bɛto so ma na twamfoni akyerɛ mu ade w'ani ahwɛ bi yale koro a aba nipadua no wode w'ani bɛhwɛ a yɛ musa wo sɛmpo a anaasɛ taku yɛwia yɛbɛma wo ho aduro no so yɛ free a yɛ musa wo sɛmpo a na taku aduro no ho wode ne sɛ na wɔtwe biara mpo a wo bibia bɛsi wo kwan ebi a asɔle meeting bi anaasɛ edwa bi a wokɔgye wo sika bi nti no aba bɛsi wo kwan wontimi mma no fa krade no anaasɛ krataa no insurance no fa soma wo ba bi na ɔba bɛgye waduro a yɛ musa ne sika bi a ɔba bɛgye abrɛ fɛfɛɛfɛ enti bia na wode ne yɛ stroke ma me wɔkyerɛ nyame adoma fa bra ɛwɔ obonkum so anaasɛ wo nifa so ɛwɔ papa no so mama kyekyere na to dɛm ontimi mpie nkɔ baabi a mode na kyi na ma ɔno ankasa ne sika wɔpɛgu hɔ ne nyina sa enti na busua na yi wɔ mani ma me nyɛ sika kɛseɛ bi dade nyɛ sika kɛseɛ bi na mokɔpɛ de ahwɛ ne yalesa wo bɛ register ɛyɛ 2.5 pɛ ne yɛnyina so ɛmfa ma no stroke aduro na no ana oba ne yɛhwehwɛ mu afidie no kyerɛ sɛ wei no ɛwɔ ne bonkum so ɛhyɛ ase afiri bonkum ebi aba ba wie nifa ti wano akye akɔ nifa wɔn nsa nifa no mu ayɛ denden de wontimi ntu wɔn nan no mu ayɛ dududu a wotwe na se wɔ fam wote yaw no ɛwɔ wo sisim wote yaw kɛse paa nso ɛwɔ wo dompem mɛsrɛ sɛ ne nyinaa no obɛba na yɛde wo afa mfidiem yɛwia yɛ ma wa bibiduro krogen a ano wɔde krom ha deɛ obi a wonim na afei ana obi abɔ maneɛ obi wɔ sɛ doctor mekura mentie wɔ afidie so da but maame ne sɛ de wɔnante
said wako phone banya ni anitua na ne wasesa me busa no no say ayewo Dr. Yiwa do number ama me sana bebre na afra woka na ne nyame adom a wankase wateme nkan de nya ba mistake bi ebia na wonua bi wo brabo mu yare ye ka ho asemi bi me kire hepatitis ebia ne de twa ne mfoni ama ababi dum pempen so bi se wo ho se ne ho keka no ne ho tete no tete ne ho mensoa ebegu ne ho ahyesam na dwale nyina so still ne ho keka no wo te se wono ankasa ne mfe ne nufu ase ewo wona te se mpane bi no ewo ana ne yema hye ne prekope afeni na koma ebo ne se kim afo bo se ne tifa na epa ne se ga mesre se ni nyina no eho emuaye ewo ho a ekura me Dr. Yiwa yadu am se me de ma adofo Ghana fo mpo Africa o man mu nipa bia a wo onko tua sika kakraka bi enu tiram di kan bu nkompe ka kire wo se 1947 1938 1917 1928 empo nanu ya 1957 a Ghana benya fa wo de no aya na da ni da mpese mi twa emfoni bi kire wo na wo kai wachi hu se ampa wo de abrante ne kan ye nokre anade opani kan ye nokre sanse me kura mpo ye soma me ama me kwaji aduro bla me maame na me maame yare ye soma me me kwaji aduro no ya amfa sika bi anhye me sem me mfanko asumia na me kwaji me maame aduro nyina me maame ho to no mea ane ye sama me nkosua me de koma papa no me maame ho to mea ane ye maame ntuma sini ana ye me papa ntuma pofa ne sini ana me de kwache owura na me kwaji aduro no ho no maame na wani afi ama yale ne bi abowa osi fises ka kasiye na betu ya ho beto ana da bi danda me kama sem se osikania ya lesa ewo ohia ni nsem maame me to nsafro memfa sika no ema ensi wukwan se esanse ye sika fia bi ntine ne di aduru no so ohunu so mesere wa da ne diem emle ne ni ho ye hya ahyese ye bodanse enkrofo di a kire wa ebeburu wa adwen ne wonte ase so ebia na wodi no aye awo ho asem awo be problem edi ama woni wukunu mo wale 2 years ni mfie miensani ka wane hyew obi enum senya dwaman na wo bo nanso entimi ma ebia na ovarian cyst no ensuo hye bia beginam doctor ka kirewo se ensuo gina wa wodiem me memo waduru ama ebe frim ebia na wode ne ye fibroid anase anidan ye ana asi wukwan a bra na be register bi just 2.5 no bosom ne nkwa na wiye no na awurade nyankopon ama ogina bia papa ebia wotie mi wode ne eye dwoa bi ana be to nufu num e ma wote se nufu num age umi e ma wote se nufu num atwe umi mi pa chaw to amerika na bra na be register bi na wo be register ekwan bia so yale abanufu na fidin bi yaba ebia wode ne ye osa dadi woyam chese aduane kura to yam kekempo a na wabamabu aduane to yam kekempo a na wabamabu mesre se to amerika na bra na be register bi obu won ma wodidi ntentem obu won ma wonidi chese ya hye no eda ese wodidi ya hye ne tama ese wodidi mesre be register bi ebi a wotie mi yayi wankasa woni padua no mu no wote se emu hyehyew ati se eja ene drobo ana mefiri ben maame baako wasi anadwi wono an ko se nsuo ma na maame a omasesa ne na de asim waso wote se ne na ho dele ne pase de wote jafuruma ho wote se ne ho hyehye ne se mokopa ne yatwa gu no ho ne nase etu omko se nsuo bla ne sa na wode ne na asisim na wote wo ene mama na duro omfiri manim kokose se ro atese adwo no eya bibiduro ya enti se wotie mi na se wode ne de nipadua no mu dwan wote se nipadua no hyehyew ewo wonfim ewo wayase baabi a be register bi anase obi a prostate no wodwonso a na wodwonso no mapai mienu anase dwonso no timi chim man baako wotie mi odua ankwanta wose doctor se me dwonso mpo a age se me boa pakọ janan so eja me nan preko ajanan ne ba no anse na dwonso na timi aba mesrawo wenum nyina ya yade bi a ewo prostate nim a obehia me Dr. Yiwa Edua memo waduru ama prostate no se de rubber mpo ana hye eye wo ba manimu a ebeyi ama rubber ni nyina atimi afiri ho ama wagina wona so se bema ebia wode no wontimi ne ban ne ahia enti aborofuduro bi ana aya wokotonom ansa na no woyire mpo de ahia mpa choto watwa esanse me mawo eduro a wode hye kubensuo sepites wochena wo ba wode fa gallon ana se bukubensuo ne bigu adem na fabra na mekire se ampa osuru bites aye soronko me ho ana benya bi hwe obi a wono wo complain se nani glaucoma da bia mbetena fidie so amasema meka no me se maame anase papa pedakope na akwala bi mpo a sere no na ka che ne se won so won sadakope emfa ma piem ewo me Dr. Yiwa adumanim na so wodo be piem dakope mpo a na akani nyina oba obi anso won sabiem
esan se drum de be ma mo akoye ne na wotwe no beso no na se ete na wo wani ni so pressure na wo wani ni so glaucoma ni bi na wo wani ni so a me hye wo bo se eso beda ho am wanka se watimi atutu ata abepiem ebi si e wo go so maame ba ko wo se doctor enya de se nanka wotu yi me bai na me hu wo kasa na mete a me no di nkomo no but ene de me hu anim awo se okura wo ya blante e hu ofena mfi se papa pani so maame ampa wa hu mi ampa nyame afa me so abie nani etida di mesrɛ ani diem mo bi so sanfa mu na da kopɛ be register bi na awurade emfa me so em wani no ensa mie biem mesrɛ ebi a wotie mi yɛ wo de ne fibroid usuo mpo se yɛ de sekan bɛka ho ebi a wo ya blante wo de ne da wo hwewam wo so wusuro se yɛ de sekan bɛka ho me pato ni nyina no edru a enane fibroid free yefunu no no sa du krona timi nane eye hania e de free woda sani won so wontɔhwe wanum anase wa yase ama won so ho tɔw e free sa te bianum mesre se wutie mi na wakɔ ayaresabia me aka kyerɛ se wo hepatitis bi ahye ne so se mamu oduru ama na frim dadi ye de wato paneɛ so a wo insulin edru a ye de ama wo mesedipen onom mesedipen onom metformin me pato tie asako fansunsu aso bi ablosa ama wani epese fra nanka wani ne hu ade na wugina wonan so a wotimi na woyiri de ahia nanso mesedipen metformin ene TCP a wonnom ne nti ama ene de susu aso bi ablo diabetes yale me Dr. Yuwadu mitu ase o obi a ne body ne nyina te atwo wadwo so ne hu so nyina to agu ama yakoye se kyese ne nipadua no wafiri ne dua so obi a wonya mfinsu aduasa mfinsu aduosia me kyerɛ 60 years enso ne hu na ase abelwa bi eye diabetes yale a wonya yenti nanso me Dr. Yuwadu mesam wasi wudadam biem agina wona so a ye be ma diabetes ye duro ye bibiduro krogen a ebe yi wo hawo amane e de free wo nipaduanum wo de ne ye pressure na wakoma ne bo se kim wote faako prekopo wo so wo yama hyew prekope ne wakoma yi bo ne koso e basaje so opensuo bi nom na opa ba bi chia do tito kakra mesere fa number no na bra be register bi be register insurance no ana ye be gina so a ye de be ma aduro insurance card no eno na register ye gina so de am aduro abosom ni nyina na watwe bia oba ba gi aduro ni bi akwa nonom a wontua sika bia 0542 08 99 83 0542 08 99 83 yewo abesim ofo abesima siwa gramoze hotel junction ne so wasiwa gramoze hotel junction ne so no fa hotel ne kwan ne so watra edan ba ko mienu miensa enan no obehu se me sandboard siwa kakraka a sandboard nyale wa mebubo so nyina no ehu mfoni eda sandboard no so ya tro so divine miracle power herbal limited me pa chow ebia na wodie no ewo yafununum ama nipa nafu ahono ama ne nase atatai wodun samia na tum yesi yeduabo yede na chini saa masika no krasa wode mo mpe 2.5 pe na mo fa nem na yenya san hwehwemu yi bi ma no yenhwe ne brabuo num yenhwe ne kidney num yenhwe na harawanum yenhwehwe saa na mani nyina me de afidie na ye se wo ha obi wo mu a afidie no be yi aba ma me de ho aduro e de aka no anase ebia na wode minim wo yade no wode ne ye etwere epilepsy eba wo so a na twawahwe na wa no twahuro ebia kra oba bi de kra de yese eye high fever ana aba kwala no so eba no kasa nti da bia mo de na hyedem akola nso awie school ba fie nkyai me pa cho ni nyina no ehia se ye di mfidie mapa ebe hwehwe nipadua no ne ye de eho aduro e de aka no medin ani doctor yi why edu ensenkyere ne doctor hye no so se eye wukuwa da pe ani wo Sunyani ha eda edwoada me pa cho ye wo go so edwoada ye wo go so nti memfo nyina mo hye ne so ebenada te senne ana me free drobo eba ye wo drobo sala na ye wada ye wo wanchi pacho tachimafo nyina a muti ne fie da mo so mbenya yen ne se nti fa number no na ba bibia wo bia no ye branch ye wo ho bia ye nkyere wo da ye de ba ho na so be register bi ne emfa wo maame anase wo ankasa wo mu emfa ye mfidie num entu yale ase medin ane doctor yi why edu nyankopon ya adoma ye wo ne dasene makrao let us say Arenti yada ensenchene doctor ase osojo sofudi ana so bia ojidi se okita license bia no farebra what I say na fe yedi ho enkomo abusia
afi no nwotwe no abo apam meet no aduasa enum 835 na amasu hene ono anso ene ankobia hene nyame ya adom chena eye amasu hene birthday eniti barima da kusi eye doma ankobia hene ono anso na ya amasu hene edam ewo amasu aduana information center abu number 1 number 2 number 3 number 4 amasu supon enti na nankobia hene boga na no ko Canada bridge mamu osajefo na hemfo yi sesei mu komonim abogafo nko a tadibango soko America na no na nkobia nso akọ Canada aba na me yadom ochena na nankobia hene birthday barima da kusi memao in advance happy birthday nyankopon onhira nya okese na oma onko wanim medo kodrobo abusia saa adwuma na yeye no we dey me coffee kan sana me de mawura honhom mo me bebo tape bi a kiro na nsana no hwe won kase yi wate me kodrobo on na ocha me muni kama me si wo birekum be 5 minutes be na mo fa me kodrobo oni me de atie so wate de esi wo birekum nipa nye o hwe kase mu ye na de esi ye no so no edise na na me ahene birekum manhima edise oyesa because nsem na na wo tape no mu no ano den na kwan ya nsem no fa so ekoye no na nipa boni sem wom tie emrantie bi ete brekum runabout wo mu din komo te se ebia zongo camp yam wo bi ewo hoyi na mu di mo ho komo ntin komodidie mo onim boys ensensem ya keka na o jai ohini we o jai onukra o tisei onukra sa abofke nsemo mo kan nyina kwabrane kita mobile phone na or record o ye di agro o record wie ya pe eno send ma eye brekum manhima na amia hene na nsem wo conversation ni mu no abusia enya nsem keto nyame anim ni ewom se ye di agro aya ne se boys na omu di agro MPP ni NDC sebia MPP ni NDC semia ne enya nsini ene kasa tombe ne kasa fini niema aya so omu hye babi na omu di wo agro anonom kakra atotwe kakra da se abobobo kakra nti omu di abusia nsem wo tape no ma na brekum hima ete ye no anu adin na eba sa na omo frɛ abrantie na ne ewo tape no mu abrantie no so omo tware na su ewo position mu is it ready na abusia na anu adin join wo Facebook asam ketua bi a emu edu nanso eya agro kasem abrante na gina ho no awurade enchere nipa die mia hwamaka kire mu se sede kwabrani timi chi ne yonko no wofase twitwa ne ni hye fridge mi sede obitimi chi akwara ba ya atwi ne moja no saa na suro de oban na nipa nye obi a boys yanom kakra ye di nkomo yanonum bi and it wasn't the first time camp na matete wo zongo so no camp na matete a wo zongo so ene parliament parliament boys team bidonyame se wan hweye of course video ni dem afa me ko hobra abusu yana na brekum manhima ena ekasa no wo man kasa kra no wo mani da koto modwam isansa na brekum manhine okwakura enya bete me pesa hili bia wa ha na beta si akonnwa so sebe bese bi sha ba bese ho nya dede emfa you so fa go anatole tuo no dia fa
ahemfo fa twahia no ana ahemafo no me pese breku ni akura bia behia saa hene no bi ana saa ahemfo no bi no be kratam bɛyɛ mo mpanyimfoɔ da akyi be nyina be no so be di bi na be di wa ɛbɛyɛ ɔde sɛ mo kasa papanti sɛ hene kura to ana hema nipa onye akodufo a ontimi efiri sɛ osubɛ be di kratam wahu ntese be mpanyimfoɔ be di firi kodwa ho na obi otie konwa so no ɔka ho kura ɛkɔ so ntese sɛ kono no mo nsa no a momoro ya mo kwada mo pa so ntese na mo kwada ko fie ko da mo pa so ko di wadiare no ma hene bia ma bi bia ma bia chiri ne akora okakafo e chire panyini mente wo no ntimi di bia ni nyese bia nsuro bia o kasafo no bi wo bia du bata ni bia na den beka no na me jeje we na mo na be politicism ade ko je be kasare se president ya be be na tensia wo mo peta ko mo tino ko to ye ta so fa ko mo tino ko tunu se president se ko yo panka pe oyo fanka pe oyo shapenya na pe oyo na nka pe se na politicism bia ni bia tankwa nti eye na Bible says waja no nani na akwa wara say Yehowa odema awoso eno tu dey sa politics no politics be to the kum na bekum wo ho na ba na so no bewuram oba ye no kuro wa ko bewuram na be kambom nti ka ba na no se be mana no se dia Bible say abana no mana na ka so abantie ne mo mesra ba se o fa yetumi mama nkra no aye den mo bu ade oh se bo ni ho na me de ni se berekufo nka sankyere mo amutie bia bu ade na me ba no tifi mo de ni se bia ni ba na o mo no toto nyese bia o choro bia me mo fofo mo bia na mo se bi kana no kan ye yo fa mara munsi akasapa na kasapa wo ma dai to especially ye poro ha ye mu adie wo kuma sasa fo pia na no chete wo du sika ina mama on sere na nso no ode di beje adete ma ha ye bu adie sa ntimi die ne me ka kra mo ane se munsa kra wanjene na fe ade tia na mo de ha kuro no eno so nsra mo mo de mo papa mara kakra na fe so no ade ba kura ne ha se anajo first car no number ebo no zia entutu se no number wo ye police chief na say o no o chief na say mesra aban na masre police panyin o na masre da mpare se o ma balance se car no na no no do so o ma balance se car no na se bi ye bone a ye hu pakora o ye bone no minin se fitina ko no bi ensi sa bi e bokrom ha bia se samema na mo bia bi ha na bia promra na mo pese sa na wansa de ya o de be famara na baba beto me che no bia ya krapa na ne kokotu boso no ne bene fie da de be nya sa juma no enam ne asinti no kotu no wate se wa tu boso no o san no obika oye bra Prince Usu mama mi edu okronga kanka bebe yeka Kronga o kan se mi o ya manka bebi so fa se mi o nso o kan na mo wo de wa suro wa ti mi aka
ata oyo unia ata yo bi na mpa rabeka kyerem ata mama ye minua ama wo be ka kyerem ni kwanda da beden e be fa so na mo bo tia no eye e be mama ba bi na bajai wo ne nko miso nko tuya afa so ma ti se bodo na na se kwa o be nkuno nkuno abra ti se ojo we na me abra ti nkuno ba ha nti fa ko ba bia wa ta sa me ka kyerem no Muyina mu pemfo mo kala ntino muyina mu kala pe muyina mu pemfo mo no bia ku wa sa me ka kyerɛ no no mbese ko fo nyina mrati ya na yo krum na mepese na he ma se Bible city wa no ni na kwa sa se ye hu ma wo so Enyere ahemafo no mama ba fie no muni beni baba cha mpanyimfo no muni beni na mata ta so wo fie a baba no ade sa ba bia be hu ba hwe no bensa krabe nyakopɔ no sasa be nyina mama fo me ye fo wetu ye fofo na bia sasa ye de kum bia ka kum we ho na ye kuro no ane je mram na ye ntenam na sese de wa ba ka sande no ko kono kwanda na ba tua ka wo sika ka jo ha no ayi na shukura ba mi sika wa ka sana na mo sika ba ba dia tom dwada ba bu ha na ye ye ma mo ponchene ne bu nyi ba ha yo na ka sa wi ya bo ensem de de asem de on tia ben kan kami ne be ka ta pam yo abusia won tie dia ye otwa brofo na me go school no na me brofo ko pi eti mechanic amobia atiasie ye pa atatene ba bia ka ta ni me kayo post office box 167 Brekum otwa katai bosmin son da to baako enfie mpinu ene aduonu miensanum katai odebra nananom a wo Brekum nkonya sase so nananom mede akunu kase pa ana mede chew pai ebremo no kwasemni eye efri sunsum ene munyas ene akomam se ene dai mede sakratai ebe pachew e wo nananom enim no kwasemni nananom enim mekana nananom nanahema se madam asunyo di kan se mama panya etoso mienu a me de mani mai anka na mi su se beba ne sa me ennafu atwamu mene me yanko kwabra prince enya sam ama me da subanya na anya papa adi chere no Nsema efri manum abaya no nyamie ni na enyebuo ensema efri manum abaya meka ade chere nananom no kwasemni efri manum pefe manum kase pa enya se manu keke na me de eka efri akumam ekoswa agina menenim ejana na manim Brekum na anim sedia esie sebia mo na anyame boaboye na ya anom me stresse mu mebo na de me kaya amfa fampa so no momfa ni nyina encheme na mu mebo me da so ejina se mo na preko pe
na mehu na masua ade bebre afiri dia esiye mu efiri bra asem no esiye no na sesiye hu amumi aye ade foforo na nanom mesra se dia esi asombo pa ewo mabrabom se megina mani aya mosia ade pa frim se momfa enchemi na nanom anam kasa so kasa kire ane atiatia ne ani kanim ama se de meye no manya de kura ya buku we unchire mu wie no na nondu abo abusia ti asem no kanyina sana nanu ya wo hwe no eye otwede ampon oborebore obo ade no onhyira mu nyina se de meye mode afirime na mede wei kyerɛ sɛ ampa manya ahunu kɛseɛ paa ɛne ɛnuhɔ sɛde madi kan aka akyerɛ nananom na makɔ nkowa nkrataa ahodoɔ mu maka ɛde akyerɛ berekuman sɛ no kwasɛm ni deɛ meyɛɛ no antwa yie ɛserɛ sɛ mɛnyɛ saa bio deɛ mekɔ so a ɛkɔ me nkotodwa anim ɛserɛ nananom se mo hu me mobo na momfa memfonso a meye nyina momfa encheme ata partners ne MPP ni wan ba bia manyo se ni wura afei ena kwabra me gina nananom anim ha ese se enunum bi e wo run about ho ena ekofa semba mo hui eye ahunu a mo hunu wo memui mekoso a ama adadi e wo mabrabom said the mayor no menye sabio sabio mesre nananom se mada wonoma mo hu memobo na momfa me boni nyina encheme na mesre se nananom se mo komo nkotodwani mo konkondwani ma mommo mpaye mame said the beye na sa amfonsu mensa enye bio mensa nananom mo da cheme medamase tiene pe nanti ayo na ya broka na ya kekan kwasi asem mfa ne bete enti samne de na mu edu bera busuye mu se enti ne papa mu a o de mejira enti chamo ne papa mu a because sabrantie ni musura ngo benti microphone e wo ba because o yampi no ye communicator o serial call ngo gotena ba radio so ko be bo da ye aka sansem no so nti no ni se me yonko no me yonko de mofke enti atrase ye no numbe ne ye keka ye nkwasi must you record? It's all record ko bo kire na nanom. Ntimi gina buso ni nyina ni sanda. Nti a kire ayonko da. Futua wotu. Ataso wasom. Oyonko da eno da no. Sa na e ayonko da. Hwe suro nipa o. Won say kwabra say why you bold abegina himfie ho. Nana man hima e man wone. Nana hima kasa kwa. Oh, ene nana waka o. Nana achire no. Be achire dia. Asube ya na kakra meka aka ho. Enye bete o. Me be free sabi media for na modi animo. Ye me ka kire o se suro di oben o. Mo ko ba sa na eme. Me na na se ya tie ma mi suro me no mo nam waduma mo nyina. Enye ne ma nyina na de ba be ba. Ma suro me managers. Nti me suro mo. Suro wo ma me no mo di wo ma me no mo nanti because ma hu se negative side. Na me akora na bi atome. Na nya se ben mu adi bia mba be fa bia no. Nipa nye de sabi o. Sabi ya obi wa abonten a. Obehu se brekum so radio station nipa na me na ni di ko ba ni na sa ye ni dia ye ni dia sa se ye bi atamo so kai we me first ye di o ya no papa bia ye ko tanu ne ba be di radio stations be be ka wachia ye na mo di be kwa abonten fa sa ye di na ye bon komati sen ko abonye o na ni mu nya fe enya di ko brekum ani mas ko fi batin no wa fe o asoma si o ye tintin na ye di enya nsini no sa na o record na ye se wo report ka kese esa se wo mu se wo report ase or record so be nya adwuma sa se ye bia nti san kama hwehwe mo ye
And you'll be the team can say, no, Mumfi, you know, near America between Yamo, no Mubisaho, near Ubit, and Kanako, as some say, I told you I can't diagro. And Rancher will come you are yanking and you crooked to a crowd. You are yanking. Even if you didn't MPP from Kurano, somewhere in 1991, and then this for sure, you were near one teaching me. Ushia Chan wouldn't be the backra, even Christ, Citizens Union. I told you, never was at an I am for Nanka, when you baby chrono, the deputy. Dear call, what to make paying for this science not to record. I could catch them and I him answer and I can't know one I am from Macano, on a mere dinner, I'm 24 night bar. I'm people to Nipanya. And one of your 7 year chairman, Munama, Yakobano, or no one young Pascal, Bokusiata, Champa, and I will say, I can't introduce me. I'm got to make an only made a mention me by Bricum Training College, Nipanya. Sada biya madam ko se o se bo ni produce city na ni part of me bo that deputy at the IGP asamba ku do 10 minutes no the whole Ghana electoral commissioner what would you do Brekum Benya University of Ghana full vice chancellor Professor Bene who run about to be why they atono nkomo and watch him for baby. That's a bright canasm. Every nippon. No, a surgical specialist. So we 10. I was young John Facebook. Surgeons were surgical specialist. That's a brand who say, Niamabu, Sika, Crabby Abamons, and Cranostoy, and boys, no one need you for Sabu. I was Bricum, Famamon and Famabo. Brekum so ending programs are well do not ending for Montomo Boss Namon but as a extra careful because woman you on an Poku Piesie, Poku Piesie no woman air can food do a front air can for a cha. Omokaso spoily. Sure. Radio station be our trouble. Or your program. Said DNA CEO. Woman say a bank cratchy panini MPP for binum bow rest studio Habusia. To say the ya remember that any Jumadio yas you. So be bought. So be a coma ete. Or be sick what for no a year to a train antenna or Bowra radio station honor. Of course, you're ready, I am called. Abusia radio tamo hey na we no ochame DC na MC na MPP communicators Abusia John mo Facebook na hwade hwade Abusia hwe we MC na so hey get wanya bete o na obi a watima Bowra radio station ba be yo say no a kire so nya wo do be kwaduro so be kun say odo kwa dros yes abusa hwe studio abusa hwe MC abusa hwe ensem wa etena radio so kate say the Nsem Sisi ye kama sem ma me hwe MC ni na ai ohye yellow no producer run wo see kwasi Joshua where's me when Sammy, I was on Facebook, what have you been here? Go Facebook, Shadia. Hey, producer single in your face. We cost Ghana, we a cost for Ghana. Where's Sammy? Where's Tele Pele, pay one matter, don't get a melbow. MC, hey, a producer wardrobe. Akwabe ceremony ya jware ni nduro dabi ne ho aden serefo ho aden anya bone serefo ho aden
Woman did ye? Woman with leaves. Woman with fruit, vegetables. Woman we a dana moria moyan choffin they say. Noodles. Say for one day. Instant noodles that be. Woman with dawa. I want what manka. Opa penny dear, mamma call home so. They are now tear gum to say the name tear gum as Nsem Sisi ye. And Nsem Sisi wa hono. Ayo tafrija. O tafrija sompani majo Nama, the Joe so much shall no achieve food in an answer. Juma yo dino. And I tell now, can you? I read in young people. There's a tafrija, the Emmy Yanis and Son of Bassam is a crown, and the Emmy Yanis said, "Oh, here MPP, no here in this year. Vamos here from communicators, our serial callers. Na waba, na otafrija, wababy microphone, namano. Na wakasa, na bamba power bones or maboni DC. I feel we get DC, New Year's or tafrija in Egum. No, so, Assembly see, ewo Ekofko. I see ewo aha, Yankwane Katachia Crum. Honorable, I don't know to maybe see here. No, the catcher say, oh, dear school now, wakwa. Auditing radio so a we yasa na meanwhile say school na me nkoye no eno na tama na your communicator e serial caller no me bi microphone mo atoto ntaso guru microphone mo a wa bamba power ene odi aba be DC wa be health insurance manager wa be nadmo wa be nya public office hold no ena edi na see ye me that's papa so be one bobo German South in Kunijino, I'm going to win in Hapana, I am going to win here. Would you win here? The winning is Ghana. Said, oh, car quite 4 pounds, what can one German South to India? And your name is one can be. German South are quite here, and yen. Now, in JP, and Andrews with the acquaintance. And now by a TV, you will be doing Kobo. Komodia Muna or try and say, Yaquanian, you didn't give me a dream. Assembly, the other assembly said, Uncle Who to Amadia, here no uncafe, was only somewhat. In the assembly meeting here, any reshaping. In the Andrews with the accompany the being commercial, reshaping a hobo, our and no more young German South. Or come here to say, a assembly must be, and is still an advocacy German South in Amiato, or the training station, which Yabapa friends, and no more matter, and no woman Kasa. How many diesel and what you go assembly clearly, and I would you go a signal Yakako Pia. You never Bonabaso, yes, for me, program no Facebook, in the audio or video, you Bonabaso, at bomb of the diesel and buy it in Swabaso, like yes, we never put the down master. Me and I want you to tell me one man a crack and the Piabon tea the day we could. Young Saka document me. I free about rules are saying. Now, a point MC, back at your say. So, when you assembly machine, every day will be my diesel, you be good. I bet you have one corner and class about one project. Who would be so I'm the year crime or more bank accounts. Class and look at a bigger than or more bank accounts. I was so. A coin do on baby, but will be charging 100,000 to this can 1 billion. Hey, a coin Makuma channel, Nana. Who can now bomb a cat and say contractors see at the Womoka 774,567 Ghana cities. What the Chinese command is a 8 billion. Now, that's a common financial. And now, how much like the Akoma of Anglo say contractors are being acquired in the Domoka was the Oban Rose to cheer at the contractors. You were MC Zaka and say, I assembly machine. And Encophobia, the Roma is a good year. I went to the and drop on a young class as Riaso. Dear boy, chief of our MC voice now. Any video no the cat as until Germans are born about the boy. And the back tells you, how come? Because the people way, you won't say, oh, pin tender. Say, it will be another Germans out. A quite. Yet, you won't say, contracted the other side that. So about the reshipping, you won't be that. In the same way, if we are contract and contract is so free, you have questions, critical questions. You still one. You have to say, some contract is missing, you have to track it. You have a question, there be a registered company, some contractors with some companies in a register too. You imagine say,
that amount involved now or more can. You see, we be into a better stack. And you see, we can questions. You see, yes, there. You have a question, you have a friend, you make you Busano, Sabana saying, about Rose, and begin come. You have so much, and then a crack out, a people more by now. Why not? And I never told somebody that says, you have a questions with you, who didn't command of another who say, all about this baby, I couldn't run to my phone. And this baby, I can only 6 or mobile studio. Or mobile studio, Nana, not yet inviting the program to say, when you may are programming. Now, the one say, will be a wound friendly program, so when I'm ranting a tinker about the studio. Hey, now, or mobile and I'm ranting by a friend on another one, where you know bet and bet. My friend, it could be your friend, I could pick up. Your friend, I could increase, but your friend is you, and see the can home in here, no moving ground. I'm better now. I'm better. I have a I'm the rest of you have a NC the studio B. I could maybe a communicated as a dear microphone to man no casa. And then the guys never a can hole, and other people will be on better now. You are could do you are about them, and so maybe I have better casa on better men. Well, the other side, Mamma, well, now much I see the action. Ah, actually, mebao, Otafrija. Says, I am C and also a DC. MC. And MC, you know, I'm seeing a bar unexpected, unceremonious, moment friend, and on the squad nearby. Exactly. And I'll buy so no or far reception, what she and a mamma and managing and obey studio hold. Nana, where the next time I hire a good station of somebody, China, or some kind of clue. Nana, most of the radio stations they will be, especially be. And all the security standing among the for welfare, almost a damn family. I won't fire home, you don't forbid. Yes, because my idea will be in most of the radio stations that very true, very true. And I will remember security man could go. Security man be anywhere. So do one who will be able to rest your street and all that. Now you're 2 years, man. In the man, any chances will move the okay. And I don't know. Your life program, more destructive, in GPA. The Baku was soon be Baku or Chassin. I thought how was not with you. I think what was so yesterday. I could not guess I couldn't remember the tenants to be a couldn't. So they won't be a man, Kraman, and I will be. Hey, one of the co-hosts here to know, sorry, P. If you haven't seen the curtain or so on, sorry, or sorry, what I could never come. Don't be a consumer. In the co-host here said, or some of the match and I soon be. I want to blow Oma, the co-host, and I like it. And I said, well, one channel. In the other guys in the coach, the co-host. There was a winning out to come with the neck of penny, the studio gate in the new Piabon thing. And now, you die back one will change Facebook. Or do the video now, the with a guy that could be the echo, or call Zenka will intervene. And on some of them come and we didn't pay up on Children was saying work of one more on my. There can be MC new studio. And I did say MC honorable. Okay, the business in the room with the person. MC, no, a best surprise will say MC media and our cousin in a city, the MC and also. Ah, what Africa? Nana, MC in the castle said, then a cost will be NCA. Nana mean can't run that. Nana was to be on some about what would be a person. What's the DNA cost? I said, the DNA, you didn't want anymore. Or more continuing, you can be a Pia on Pia, do Abu Mutu, people more. Or that is an DNA. I said, the year when I'm a fat, and be Pia because I didn't bear Nana, or no municipal security council on the charm music. Down where what German South China, only bringing our diamond. Now, I'm not cramping the name of question. Was you who here? And you could be a one man. Who friend, one of the council council, I'm sorry. If you are some corporate evidence, no be clear about it. If you do anything to one person and change the phone, say no. Or send me taking video, Kaka. Send a bear, I send you a bit in the idea dancing. The change the phone and the guy back. Shall say so, but the ministerial program in so good and changing. And send you usually on the car and what did be a 10,000 from our academy. Guy in the band of that payment in that table, this was a premium table. Hey, I know a GM phone or two phone the training. Dear Tenams, why did the phone actually? Mabaha, Ubianka, remember where you studio. Ubian Tremoha,
Oba abedi biatem e boro ye wa wagele fun ato atu anu asa indidio Hey. What they say de na nothing you see tian o phone na am to twere fom ho no. Oh mo I am there so any video the phone no adi your kokko twene fom ho. If you about na man ko de ni say na de ni koso no the station so we don't need robo yi we who the station we krompe the man for no mo edwom wo di ga de no mo tie no o mu nyina de mu be gu soro ho e na ye na o mu yi guys ni tie no mo no kiri station lady na plan ti ni tin type and the you one moody on na ye say you banana you who say guys you should be moto de brebe wo mo so aba so mo ba e mo so ma ti de ko mo so adwuma na ye no mani je ku to mo so be take revenge ti ma kwa no mo so ne guys ni MC no o mo so ko gwa wo Mo ye pro no yes o say na na mo so e German South ye wa so dwum de na so aso dwum ke dan wie ye ma careful kura da ye so ti ye ma kwa ma sa pinche ni to kwa ko so ansa na ko kinya ya be ni ni bi be ko pinche kami wo mo dan so obunya abotre mra wo Ghana tu de o mo yansa asending ko police station yen ko ye case na police for no say mra be ye 20 boys no say kai no e na mo so mo pay asim to mo tiase omi ni na bi ye chi ni ye ko police station sa bre nya nda MT ni to see you apart na we di one day ye no bi microphone no no nka na sem na say the ekwaso ne ntokwa abusia the ekwaso ne ntokwa ne nyina no emfam si no on the microphone now to say contractor na ababeje construction ho nti emfa ne sika mana o defender ene hia na basa ntokwa ne bia ne hia no na no ana wakana di hia na no the ekwaso bi ansam ndi ono kra de o to studio ma ye ko enji otafrija say e ba se kunkron na bo bi peja ene owu ya eno no pedia wo kan still no da so studio ho a me hu sa still da so studio ho no na say no se nipa kra wu ya nganya MC no nkanya na sem na ka frawo we kwa da MC ye ni amu Rainbow Radio frame ye me no mu gina radio so kasa MC ni gina so gina so wonu be MC ni ka tra wo mo say e to ko di MC o se MC ni ka say ntokwa bi MC wo studio wọ́n sì ń jọ̀kọ́ bí ẹ̀ǹsì wò síbi ọmọ náà mẹ́ka kyerẹ́wò ní ìwé náà sẹ́wọ́n máa producer náà wọ̀ sàkó ní àmì ní interview bí àwọn grant Sunyani wọ́n ní mu nyina wọn akẹ́fẹ̀mfọ́ wọ́n kàn wọ́n hɔ sẹ́ ntọ́kọ́ bí ẹ̀ǹsì níbi interview ní bẹ́ẹ̀ sẹ́ndẹ̀ o máa producer nípa nípa sẹ́ndẹ̀ wọ́n sẹ́bi bí ẹ̀ǹsì ọ̀tàfíìjà sẹ́ utumi ní sáà v tape no sẹ́ndẹ̀ mi na MC tìmí yẹ bold kásì bí ẹ̀ǹsì wọ studio hɔ a ẹ̀yì ẹni ẹ̀ nkọ́ bẹ́ẹ̀ studio ha soso o ẹ̀nà ha so deɛ nkọ́ bẹ́ẹ̀ because ha ye wa brosan so na me so wa chan no nyame anim ni mako police so da ono onim security ho hwe na ya bo na MC ba me ni security ho hwe kakra ntimi ni tactical movement and say ye kan wasem na baba studio dia na say no kure say wa grant interview say bibia nsi wo studio na menya sa tape we a me ama hu sentokwa ko studio otafrija de no kura ye ka kire nipa no ka me ka kire na ma se de bu befro be studio a ene ye nema mienu na mesro we die wa dawro man pa so a ma ofi bi na WhatsApp na me fa video in sending sisi a na o ka za no enti ye ko police station ko ye ke ye ko ye so police commander ye robotechi enso di ye so ti ye nu ma sem wo soma CI bi ni die na form po mo ba ha omo so be share footage no say me so mo yes I know me say dem le camera ni ho to mba ye no the CCTV camera na capture ye nyina no omo so be share footage ni nyina ye edit ye nya le fi omo di omo de nsem no be bri na de akọ a omo so chi no ma sam ye nya ba kwa do ke bi ko mpo de so hu to try e ma ono so police ko no ma na class ha mo kwa ya sabia a ono so akwa mo ma hwem me so mo pente me hwe wasa no me ka sakra me tinka so bi ye me ya ni doctor bi akasa waka chenji na bebo a memra so no so wonhwe na binia sha amanafo ade ba ko behu o me nsentrefo no say so okoye ma wo ma o mo so ni badwuma che wo dia ada anko ya mo mo no o mo so wo ni badwuma nana MC ya ye kana so me na wo grant interview say ye abo pass ye mu de dim ase no interview so wo ye de wo kana no nana eni na bi papa ye interview e fidie so ta fidie de. He is one of the best journalists I want to now. Catch him a Jumura on radio. Say, Majumura and Tuma catch him now. But I think that a Juma catch you with the Baba Summit de Mako. Papa Yao. Nancy, the Juma would be any inquiry.
Utimba radio so share so koye station ya bekunkum for praga for the gate bet one no be bi akama. Omo koye kunkum praga for station ya one for gate at one. In shota na akwata ho. From when you to you put to any bushini. Every question so opinion and you ba be share yen no any and what radio so I was here about fire service for and dance swap abushini ni papa yin ko. Fire phone to start from your co to take pictures. And ye do monko wow. So small guys I'm on my fire dio nana. Almost more yeah, but dinos no me apuno. Almost the same puno bi nya de o. Omko estimate na NC memu to say almost a big 2 billion. And they are renovation. Yes, yeah, fire service for die renovation is 2 billion. 2 billion. And now we're saying who could die TB Kruku one. They make 2 billion. And they are renovation. Yes, so what? And the India Kumia 40 will be our bonus, will be our procedure. Will be our procedure. Papa Nyanku will go what a sister station back, catch them almost say. Ya bombing or touching that person in the much because mainly the say fire danya you renovation, you could be full. And yet, I guess you decide about time for what I say you. You see, they get 2 billion and they are renovation. And you bomb the party in the back. And he, Nana, a queer, and she showed me too much with ya. In Koya, so they are only the Papoli. Nana, I said, you see, Nasa station where former deputy minister for aviation, former MP, and then a radio station. It's actually a radio station. I'm seeing on your MPP ni. For young people, now, when Nana, I was them great when you say, only a sister station back, make me be cool, no more Tiado, a woman who will be clearly a kiss FM for. For no more Tiado, a woman who has free baby MC, the sister Abraham, or the woman for coffee in South at the beginning of the on Casasso. One more Chemansi because I want some crowd court. And he said, well, yeah, you may be another station, the crack can be son of next year. Yeah, only baby at the Chiba the one room. See, we need a production, and I think why your production be a young compare woman moving to one son and come. And so, the Kinisa for them after Nana, where you know, we will discuss the topic. We will interest in the family and answer. Who by Jackie, and that is a young compare woman on Tim. Oh, sure, sure. And then the Chamus, and I said, and I could be a program, I can't drive a system. But we are from first studio, the Koyana. Mabame the kid. Miniano. No, Maquina. Not as that. I don't penny more. Miniano. Mema Quimpo. But Sapa Penny and MCQ Kumia. Sapa Penny and MCQ. Name Uncle Yamana was soon to be public. A queer man at the air or no, you're fine. It's not an answer. And this is a police force saying. Okay, police for no, you're calling, almost so much. Send a kind of moment, I didn't be in a shop at the key. You know, also the shares which is in the and I almost say that told me by 3 Saturday. Commander Anaka says, what here, Lucas Obama, CID for about see a process. Right after that, no may arrest. Into on they don't know what next, but if 3 Saturday, and say, it's my arrest. Yeah, I want to be arrested. Yeah, Odafrija, woman to be arrested. I'm telling you today. The only thing as a monjam who ye. Because I'm seeing on a municipal security council chair. No, correct. Only me among your 40 me. On a chair. Because say no could say MC Netimia can war any other radio station be say and to quite see what studio ha. I stand by the old cases say no crowd. I'm telling you, say case no per munchum. Because some young Casamedi by near who dear cause would have seen walk or Facebook, cause Sompa TV. Now, me, I would say, MC to studio. Now, here, so be a run at it. What I run at it. Me co-host now, or maybe can't punch it, and somebody will there to go so. Now, also, before on to be done at Tarius earlier. Say, get no more. You see, now, here. Now, what you want to be saying, I say. Se minya tape pa Otafrija say MC can say bibia nsi wo studio a one way o tu ni car wa kra friends drobo ha pe na oba Sompa na radio so nsa mo talk match na mesra wa me de ga adwuma se metie ni bi pa de ni kan to so bentu de video no da me fun so se sie pada roma
But oh you pe push mama na me hwe so kan sa asem na. Very good, very good. But the best thing is who high the message ama. Na wa ba ma we tie school dey ki. Ah. Otafrija. Nana. Osi hwan no mba studio ho no. Omo mba studio ho no. Your friend akọ na boatin. Oye de adwuma. Oye adwuma o sa birth and death for no. Birth and death. I no oye adwuma. Ah, job for the boys. Abraham dey say ma menka na nsem kakra njo no na. Manka. Wouldn't say recently story be better ya for no so say. Omo office ho no. Enkofu bi abegama South ya. Abegi jinkofu sika so omo ye birth certificate e dey ama omo bi to be brain no ma ji omo sika. Ena omo bi sika na kwa omo anya ama omo sa story ne ko wa mo fu bu ofu. Endi ewonya story ni na nsen. Ni ya flow we interview opani, ya flow we interview obi episode eba. Me suma mi producer ma me ko omo office. Oko aye no. Omo to papa so ai ne ochina ya madam so Sunyan obeba o sister o si entwen o so nam kwa mu ba saa be na wotwe ni omu ntie. Na na mo won ntie ka tram. Se mu mama ya mamu kwanya mu bi se be ba be kama azin mama ya be ka asem se bi atia. Abrantie we ya be ka na asem ni ba studio. Oba no ni be hu so ka ade ni bi esi. No kresi ne mu be yen kofu no be ye no ja okoya kwa no kra no. But in them kumia there's a story no moya ibegu ye ni mafi enya na nso no enya mu mani ngwase ye pese bu be treat me jaman for ati atin because o mu bisa o mu do di interview no kra o ma ne den ensi o e wo endu no kra sa brand ke we see atente no kra na atente hu taro to mo atente hu taro to dada e no sa di ana ho ada kan ho bi o ba ko kan ho e friend ekube wati ba ko so kan we friend Peter Ekome no nso ye de adwuma. Ekome ne tutoka shi na ekome no mpo de nana ono de yenka nokre. Wo ba ye ne branche no ba ni na no ono no okaya sempa ohia ni kromo ni din komo okamasem. Na ekome no mpo de omo ba ye no ntokwa ni ko shi na no decide no de wo patanti ka ni ma ba ko ni na wo sha tare ye ni wo sheche. Wo she video na bo se ye ko ntokwa no ko no. Otafrija. Nana Adwuma ye wonim se menum a na eye se bi kafra ya ya ache kakra mudidi ya na mo achi enyi ntumu da he the moment a odi MC ne team ne ba ye no e kire se pobia wo mo boy wan sana mo ba bia no de o ka se to cashew no o ka ho bi the moment odi team na chika na o che me sie me boam odi team na chika ho no kire se they had their targets, they had their aim and to your mobile. So when we know hobby, and then come to make us any power good. But so far as or cutting mama mabano, and Ginini, Sani Parko, Nishiana, or Mouse Kakura Manji, too, only new commercial or Pewasempa or Katim because he was he not a convoy, no. Or Katim no, Ntisuro no. Why? Matthias and Dinklekusi. Or not Dinklekusi here, was St. Mary's Hospital, and will come here. But we are friends of you, I'm quite a bad like a mini shabba, and MC the count two shot, and in CNC can wait here, and a mobile studio. And you don't more St. Mary's Hospital, no, or nurse near Nassau, or administration, who are Nassau, then. Let me near so administration. Go for the boys. Okay. And the almost arrest. Sana police for no eka. Ade footage in the way. One who say MC gina. Dia wabubu wo na gina hoyi. Enti wo twan da ben na Otafrija wakoya arrest. O twan den na post for twan. Otafrija. Nana. Monko so nya adwuma no wo. Sure. Bet mesro. Show hu ye papa. Obi a me do be court. Mebo dia. Obaba attack obi an e kire say sebi mpreduasa one eni asetenapa. Okay. Enti me pa chaw case we emfoni to say regional emfoni to say police commander betimi achi MC da so ya we. Osuro and a job for the boys no more trying to ho ahia no. MC be ma police panin no warning because so dia grosso be na adwuma so police kron a
odi agra obe transfer no Nene no kwepa. nti ontimi nye se onim se de minimi nti obe de fe ho wa ho sa we are on it, we are investigation, we are on it. So pra wa kamini otafrija we pra wo kwa nti mamo nka mo ho nko police station wo in and out ah na wo be dem pa ne maame wata akọ fish ho nipa no na that fish ayini nyinam. He is the municipal security council chair. Yeah, misek meeting on the chair. In some okro no nyina no. Mo de brana na waje ato ho. On be take action. Enti wo ne wa asem a. Wo ne wa asem se wo. Odafrija. Unim de amanyofo so timi omutu meeting me ye. No correct. Enti mo mampa bo hia mo. Na mo mama ni na ho. So. Na sa case we no. Odafrija mamu ni akire. Yaso ye dimochi. So far as I said media no industry near concern there. Otafrija je besi bia no my asonte me pa chaw ma me tape no within 5 minutes na me mo hwe so kan sa asem na me man answer na fe omra studio ha say meye media ma go ni na WhatsApp na me sansan ni me na WhatsApp posisi ya why me da obi na born no nyum o say wo mwazi na o ye no wo mother side no. Yes, sir. Also, was na a no mother side no. Hano boss anyum no. Kwakese pema me. Also, was na ye no mother side no. So the father side ha. Yawa. Was no. Was na ye no mother side no. So the father side ha. Yawa. First na radio nkora ne parking kan yo. Sese mi producer. Omu nyina school for nko a mpa. Wanya. Pema me. Me ba cho Nyankopon ya adoma me da ebe. Sompa tertiary games. Said e be hia she university for nko da we no. Nya agro. Si ene info mpo na bebo no. Ya bebo football, volleyball, table tennis, basketball, ampi. And I say bottle flipping. Now, College of Health, for any University of Energy. Aqua park is bad. Park is bad. Me ba cho non kuru 15th July ya. Me da ebe. E wo Sunyani Technical University. Me ba cho wan ko ba bia me da. Me ba cho bra STU park ne so. Sada no na general manager. Me ajanyam na me general manager o mesra o me yimedi me se general manager na me ye be shejesi ha na nkrofo de nsem bi mekoso adwuma ha be ko park ne so because bi me ka binom nsenshe nkrofo trim me gaza me chade o seniors na me ya assistant headmaster na ve teachers name a school for yebo match sa boy ba ko ya friend for sa wa minimi asie mi nya ball pass obi ama pass ball dem senior set mi jiro ne bi ani sei akọ na benuma sisrawo na msa zafare ala na ball ni kurawo nzafa afi me na hu titi kakra betena ha metewa nzafa no so na o hye kakra afi mte o nkran be school anyina o wayo ho wi nkran ne sa o e ka na o gina satan so na me stubborn rough hey me chire wa dey rough eju ba cha me da ebe hie wo Sunyani Technical University edano na wanfie MP ebebobo ne bi wanfie DC ebebobo ne bi Justina Ousuba na hene ebeda go awoba na hene be de memene da STU be de friend no Sompa tertiary games enti ya na wa hye ne nso pacho we free ena monso amone ebe kwa anopa no yebedede wa mantam ababa na ya dede awie eba cho Sompa e market ya pa mesre wada roma wanya nyo na mame bomame
To your mammy, Ozzy. Now you were mother side, no about father side, hey, yawa. Oh, what now, you know, honor. Oh, the Baha, yawa. Allah, yes, don't go so dear to you. Eh, me ma kwenta shanto, wa bodam tu. Sati am se drobo MP asona ba ha se makana sem. Na ada na me ko drobo next week me ko drobo. Next week ye drobo akwan. Na me ko ba ti. About father side, hey, yawa. Now you were mother side, no about father side, hey, yawa. Obi am so wa che o de me ma umumi o. Frankly speaking. Obi am so wa che o. Debi. So won kita se kan kita ba. Na me hwe me stature me digina we me so wa che MC. Na wa so me bo. Na mama okwan so MC nti wo ambu ho aso me bo a. Abra me matena zongo so do ma hinkro brekum ni mafo kra bu mangu. Na mama we yi. Hasanka MPP we ni 2024 na timika eshi na o kwaro na ka ho esere do nyame o ye gentle sa no I see you don't try o so furu soro abana me gene manager ma pa a obesuso mi mu na wa hold me say na me mama we ben wa no we no ala oye Mr. Chairman sa we so me former police officer o no ni police or ni security hu nim de bia ndi na de beko studio hana make yo kasa gu microphone na mo Joshua de ade wo de bia ya na o so bone so ba o listen on the other jai din komo o kan say MC no ko bi da bi wan ku bi yes on the boys in the coy entourage na e fight na mboa to no ba studio crowd entourage na e ba enti ono hunu ka na na isa gidigidi na no nte ho no na so bia mfa no hwanka no akwani ayi otafreja ayi report no what is obede no hwanka to no oba ode na say ayi amafo di nachi see high radio so oh hunu high radio so anti ne boys na baba camera no obi dey try yo action me the camera no obi dey try yo CCTV what I say me say boss we dey ayi radio so o me your action keke me semeti hey nda me nchira say semeti hey sa wo target no ano nya no ono no target no ne boys no target no o me yo na say boys we yo ba ho e de obi an kita se kan ya o se nipa 6 oh brad adwuma we pay ya o adwuma we ya to say adwuma we ya boss no crasem ya na no mo bi so ya na bro so enemre pa say 21st century you see atwam na say even see yamfa ne say FM na kan ho asem bone a wa kan o yamfa say the mo kan nyina it is a fabrication must you do this no must the MPP boys do this and you follow such people German radio for adoma camera I capture action so what I say you tete pa o the audio no manya you see and two mumusa ho say me yana na rodan ko kufuado a say me regional minister me MPP regional executive me Fremont Paripos no say chief of staff nka MC we nka de nche me yinadi I am not justifying say me prejudge you but the issue is and we somebody tape no mame me frɛ bien na boss busano uni yaduma na ye no. You see, the MC was not invited. He was not a panel member. Neither was he a focal person. And also, you invited some ombre show. And it's honorable who caused the hobby. Now, boys and I call you know, yes, a church say, oh, no, good because because Joe, once I know probably I want the topics my now I select the topic my what I say. Now watch the resource persons. Me share one more topic.
if you're a resource person, every idea on no and you were not invited. Only invited. The moment MC said, Okoye there also, if this acting took place, he is the orchestrated. What is orchestrated? On shisha, because another day now I didn't see he was not invited. Topic now one more year now fa assembly one more camp I shall wine it has nothing to do with MC. You were not invited. So if Ukoya now got next studio say Maba be a mic and mamia. Information center what it? Member Samaka said Drobona we because now when you then need to say Dennis for organizing shopper. Not in a while, no, so say MC be boy with a ha. So I have kuku. Wa musi MC bi abaha na na Poku Piesie o mo attack no. Na Dennis to not ya na oba. E do fi say o me defend ni bra. O we ne be si ye. Ade MC we ye. He enkosi aga. Se ampa above ke me so wanya we na. But tape no mame. Abusia share Facebook one. Say honorable to me deny ye there and you will prejudice. Remember. Say honorable me tape na abusia so say okan wo tape ni say bibia nsi wo studio ha then I will prejudice. Enti video na free he studio be ya. I radio phone na record ade we 20 years ago ana. Ana mo boy ya na. I will tape na ready. Bo mame. Honorable. Ya told you nasi. Ya told you nasi. One way from Befra, one kasa okoye. Now honorable, ono mbajaze. Yeah, I'm from and you know, yeah, I'm so maybe one can say, oh, no, it's from me and now one say so honum. And you one word and then also my for host him no and say, one na radio honuma. Thank you, I MC or German South Rand Jews, Bediako, and I attending for an yes interview. I am on your senator. Oh, honorable fish in a wee. Why do you talk like that? Say, I am on your seminar radio for a. When did radio say almost started say radio a politics? What has more kind? Say, I'm on your seminar, or play politics. I know say camera na deliberate you know more. And unfortunately no abuabo wo mo nti we ne deliberate wo hu nti on say honorable say bibia nto pinche bia anya den ankoso on so nka no kore wo hu nti obi otini studio co-host na Jimia Bodam nti no osore ya eno owro na tade
adena kan say mo so mo be frɛ me na mo mfrɛ me na so honorable wo yɛ MC na say omo so mo be frɛ wo na say omo nya mfrɛ wa ɛso omo nsɛm we sisi ya na yɛde ho na yɛsɛ be frɛ wo ye nya mfrɛ wo say maba mo frɛ mo nya nti maba nti mo mie mic ma na me nkyerɛ ma dwen boss yan share no say akfm na ye honorable yes akfm na yes our interview no ɛna yɛnsu yɛnya bi nti fa credit ne ma omo honorable wafom kwan o wo de afa ba bi wo mojo je say na ye pa na sa honorable na to ho bi dia say ya na ye see you can tape ni nie nyonet wo no wo mo ko ha many misansa na honorable ne sorry hwɛ nyam si ne gina ho na nyon na e ba no enya fe na hwɛ and you are saying say penchem bia nkoso studio ho na say honorable assembly ho na won so be information be na wo man kwan ya unti min kasa mi wura honorable office straight na mako siki sa information no say me o say no mo frɛ no mu nya no nti ne ono anante aba o ta say na say sie so mo frɛ no mu nya wa o yam si say wo so say o mo frɛ so be information free ho na frɛ no nya wa can that person walk straight and come to your office watwam reception awuram secretary ho na wawura office waka say honorable me person me no kasa if a journalist does that will you be happy why how adam me dabia me catch him say na nado dan kwa kufu ado won oni problem o the man is problemless oni nenkrofo na twa ne ho ahia na egu na ban no look at one of them Aden how we ochena sie de emi yan se ochena wa hu se de ekrobi sufo be sie di abonofo atem ochena no look wow to obi woni fie na djuma mo enti honorable pa se boys ntb biase se MPP aba power enti sie MPP wo power so we municipal security council chair aposifo ne asojafo ne migration nyina hyewase enti no na MPP na beka na ntwie duan ka ne tunti beka bomfo sam MPP no obetwa 15 years there senya video evidence we pa dia you see beka so wanko ho because mama ya nhwe power incubancy nyesa na maka no aya me kura mo be say show no mpo by no aso na na pese de brew property electronics say in fact abrante ma menche oswa kakra so ye boy to say above k we ma meka se mi kire be ma bia bon so yare na akoso kwa akochia no na upie ya na wato akonwa wonchene e bia okwana no ne da mu nyefe be ma bia o de wo no wo mo premanda o no mensada o ntwempana da onya abortion da apart from oba na wo kra no ne oba different bia nada ye ka premanda sem kire wa o so meboa no minka sa obo me na o se de yin ayede bia na sanity ana se obi besra wo na wo to na konya wo wo da ni na outside na se wo da nyefe na wo da mo efa so because onye masem nti amani me sa component ne se wo da mo efa wo ye masem bata bia o pese ba na kra nya de o pese nipa mechia wo bo no pruma ago ya pacho me ba ne da mo nyefe okay ma one example na no a ye ansin case no ga na one ne da no so ko hwede wo ne da mu TV no so ko hwede television nye television ne ma obi wo ne da mu nti such a person is oyare da na so kwa kwache na we on to akonya okwana no na me ka kire say abrantie bia bo nso oyare ubon say adwuma uyare no so ye pese baba me hoye pacho ye mi akra baba fiesi obmeba adwuma obwa ne da mu nyefe hwe oni blender oni kettle oni rice cooker oni microwave oni gas cooker oni washing machine air conditioning ni ho oni fridge oni tabletop na ni tape no kura no eye de omumia what was that tape no o le see ya na wo sere
That be who says say no. Oko property electronic wa. Say bibi a digital. Wo mo a whole setup. A whole setup. And do get a remote. Enti umia so abos na akoto. But one was at the wireless bi no. Tuning no. Chinto hono. Unti Anto 98.9 na 93.3 98.7 abezan. Ano na Yeah, na mega session. I don't know the stations we na the frequency na reflection bomb. What I say? Me say up to now be that so you should be. Analog. Yes. I don't know the saba na indicator no. Good. Like a piece. I've just started them say. Me say up to now you want century be wabuna ha for ha. Or da so you su sam konwa ne bi adomara kwa. O yare na kwa kwahwe na o mo nwura ni demu da. Na yire wo a o mo nkoni demu da. Me ba cho ma menkan for property electronics ma wo ma basunya ha tete wo mo niam say hu me sie wo de asema ye kana wo nya ma asem nche nti hu ye ade ye wo wiase no demu nya fi ho na o yare ne onkrofo ba be chia wo. Na so open man na fo. Yes. Oh ye ba be srawo. Ya me be fia be hwe wo. Na busa of ke. Hwe oba tatama me wo moonlight ne so hu ye me ubie me fridge ni ma se na hu congestion so what I say ube bie mu no enkwane stew e wo ne fa milo nido sugar watermelon apple egufa anka kwadu abrobe so oba bia ne ho ahobia ewura udam no hu so flash cream boho o fridge si ha o mpasi ha rice cooker boha wa range oniema no bie fridge no hu chocolate, ice cream, watermelon, just a dear. Me say, on senepe. Was it watching what to a communal? Obama were on Horada. Fridge not done. I property electronics. On your massam, I'm talking from experience. The batch of woman I was Sunyano. Oko aye oi. One terminal tentina. Ebe cocoa board opposite to Hope. 027. Meba 027 3260606. Menyu wanke mapemi Mfami zangu wanke mapemi Afesu midomi fonyi ni franke mapemi Adi ameye bianke mapemi Midi masaboni yanke mapemi Driver ni ambrantie Miti misidi ya ni wanke mapemi Ajuma meye bianke mapemi Miti ofisi yanke mapemi Mapemi ngwadi yanke nyamidi kofi Asitabe mkurana midi niko rei Abaya bia me den ko me dem mrebi ade awoye yenti masuro mape abaya ade awoye mi me fre oba na me yamohye me nena no bia science wadidi owura me dem asem oba hey ontenance ya wosi debi eno ane se wodi ni sa ya papa na otutu na ni sade na de bi ayira hwa me suru no hwa me fom obu mani che no chi uma bebie osi ada be kura na de mi abewura mi we de edenku obu ana se eya pata kura mi si ha biem enfra mi biem na memfa pema woda munyo boys pema enso moda munye pema woda munye pema woda munye woda mkankan sa ayi Wesi diamond tutu. Ha cha. Opa sama me kenye se ndema dia tuga. Sie mama ya nem frem san se oba be ma ne dem e fe pa to me se wonim ne mpa so le ne environment e fe de obi apel. What I say? Environment e conducive there. Mama ma o mixo. So when your fridge is our property father over your fridge. Now o mizo. Wo na wasihye ne san pack now the be guna fe wo milo nido afo wi a wade ayi X5 even saying 5G asan so de atoatoa so na wasihye Guinness kakra onza mabe omonsa na mope no wo Shandy Sminoff ana ayi ba ko ye oto me abofike ni bebrebe ye omono wi na omaboyi
Kiss. Baby. Now will be guma. Me say ban bit me the 2 days. Because pie or toilet and bath kitchen wo or rice cooker or blender. So what I say? Maza. No corner bonte so dia no oba no afro come dem you have to be brem. Allah. No can just me peke chap no. Eye mizo. Me ba chawo Anatabo Ventures e kan ho bi. Wo mo na e provide a water closet papa from Jintao Sanitary. Wo mo wa wasia station ha. Udu wa no wo mo enim komo 05532888616. Oboase betes. Adro ye heba for na de baaye. Msrawo etu nyarewa bebre sexual weakness ni gonorrhea syphilis 0541305287. Onya mixona me pa chawo hwese obetimi ade biscuit papa ade abani ye frɛ no manchi ginger, manchi milk, manchi jam, manchi digestive and a manchi airtime cracker. Mamenchi Allen frames one sister adwoa munyina mo ometo wanchi rural bank so mo tuko he o my relocation yenima bi omo opposite wo pay 0244856141. Joycam Roofing Company for Chese and Chancing Papa Efi and ho 15-year solid warranty against fading. Sunyani area 4. So 0551009000. Maminchia Gianna Chachus Das. Jackers Agrochemicals Adum 480 SL. Adum 480 SL. Ababo papa amano banana from. Kumasi Kuwait, Ashanti region. Oko now 024371539. Say numpe mu a wodro a ene obi aya ene ba heba ewo atonsu agogo tema community 16 0244083482. Royal Foam say da foam papa so na ohun sisi ohun so wo mo ewo na nabosoma adwam ukode dwam ho ba bia bus terminal kese wa oboduro ni pagina ho yu scoreboard na chi ho no or be another branch so obeduro bon se go na match pillow free discount and so yeah 05092252927. ya ti school be a friend of Bellaland again koda free bosomi miensa ko mfie miensa me ba che wo mo awotete the place now if ho groovies and a KFC 0541570568. Passport office for church yankopon ya do majoda ebey wo mo ko ba bi foforo ye relocation enti efiri enra ene nnekwa akopem joda anase kwasieda de 17 July onua bia kasa obekọ passport officer kan se onyae na wo mo esiesie ba bi foforo e de amamram kotena se saa tin bitim kotena ho 8 hours waste of time dabi ose dia ba bia no momfa nche Raf Chick say or the doctor bia ba ohwe ani aso ena fe eminim ENT ofri Kolobuji Teaching Hospital nti ho na ye na wunu wasum na mode eye niema ne na masum sampacho enye Raf Chick say nyame yadoma memene da edi enimi ena ne na wotwe so ebeba so July 22nd ena doctor no onini medi mpunumpu eno achi Raf Chick sanso sanyarwa bebre wo yes surgeries OPD gynecological services mam wo problem ewo mase no pacho 02081119638 sunya bisim Geni Guest House Ohima Enterprise bono better se emfono esa koko ene sexual weakness eno sunya ha ya bono betters oko Crystal Pub ewo menchen ha ya catering restaurant ho oko obapa oko maami ke ho a bono betters emfono Helis International School si yampama kwada school fees fa oba home me ba cho fremini ni nkomo ene ya do ko drobo ene dem ya dan se minhuna mo Nsem Sisi no efa ba bia nsem asie ya manwesem mu no ya de bebrɛw nsem asie ya bayisem ya de bebrɛw nsem asie eye nsasesem ya de bebrɛw nsem asie eye asisisem ya de bebrɛw nsem asie eye abayisem ya de bebrɛw abosonsem ya de bebrɛw akwanhia ya de bebrɛw enti ye no it cut across ye koba bia enti na de asie ewo drobo eno no nyame ya de mo chena enkoda pampam no part 6 ena nkwanso ba hello me ba chawo diu kasa free him na Poku Piesie azekilimu chowa on kwantafo entie mo ana mpaso mo ajo Sompa 98.9 FM
Alex. Mana. Yetio. Ja na bi chawo mo ajun wanju suntina msumiti uno. Aha, oh me da se. Bi abokori. Nyankopon no madaroma, onso ye da se ne na ano. Nana, no se de normal kono enko yiu. Na bana ba bi ka kana ka se nana ko de ka me o da haya kwa on de ka bese me ka ho ka but media sira kra. Ti ba me tuwa ka se politics ne de o mu do mo yo mu de u. Ba ya mo sa de na o de ma na fede pa. Oh no ko da ka o ka ma no ba politics fo ne ka ya cho mo bo. Matia. Resumida se semete ha me kotwa ho kwanta konkura ase bayi o se eya wo yentu beba studio amemene da enima ba be ko a ei ka be hunu se me yonko ne afitafo ni yonko ne omo wo mo so be patanto kwa fitani onyusu cylinder. Hello. Much good evening. Me ba cha odin ka sa free hin. Me ba cha ma fa me amwa ka sa free tankwasi. Yentio amwa. But you're Medawasi. But you're the Futu and Medama Sunyani Radiant Hospital for no issue be called no issue be complaining or to say Quanos, but your friend Sunyani Hospital for now. We seen a blood walk on board frame. Anya de onyema owa mo free ambulance no. Yeah, but you're very good. Ochina Nsem Sisi. Why? Okay, John, let me tell you short. Why? Don't worry. Okay. Let us say. Ochina Nsem Maminchia Master Olongong, only Dennis of Dennis organizing, and I feel Master Piero. Namchia Master Kobi, also you have organized a champion bakope. Ewo eye na nadumesia hene ne fie fefe ne opposite wape, and I feel aye akwam oye champion of organizer so awo ye nchen he ya ba bia wo mo etoton aye aburo no. Hello Nana Poku Piesie Ogoro Sampa Nana amenchia one watifu nyana nsena marede bidini hoje Martin sene de and I'm fat ugbo jumanya misrawo aduma da se nana ne MC nikoye no jama radio ni de Atin sesi ne intweji krokro na ni mawrafu sem kesiwu David se MC si na ye sports presenter odo ni manka ubisa besi no ye sports presenter la sia ubisa akosetum be ma papa club e come midweek wo bi kumno Atin se odi nyamne timba ku bi achi ba ho enti no sports presenter pa radio djuma we yi bida obi ono na ayi Berima transport na kwada no ma no ko DMC no ono sene ono enti mede ne waye ndi antwi ko sine he se uye DC na oduma bokuswa na oni incentrofo nyanta wantawa oduma nkoso da enti ne waye ne de mede message so beba bonten abapa jama radio tifu nyina chona jama radio kurazi na ohepa madia ABP radio station so from former minister sino mede ko ni nyina e ba no David MC na ya na yunse from the Sobokubi ana former MP so yetu no se president Obekobi mo cross me wom wo ma so no pan no me de opema ka chiru septem o do ba ye chairman of this city ana bo sa ka 7 Obekobi ana so mo usun so ba this na nsenya so ko president siaga Steven so baba bi o sine ona bo sa ka 7 se o san ba bi na o ye sanna nyanya o so tebu ono ye tu sanna nyanya o ko trans sa ba da jisi ndi o san ba bi e to ba jama no fa ne di na the message ye jama of this your honorable Solomon Usu ye change and no do no se to let be so pai o ba san for zongwa sine more than 3 months you toilet so pa
ya ka Sompa radio station amonye da ti sano man kitin we na present hu na oka na so mi bo station ho dia atin se ntwe na me brand so kan se be ye me de mo nyanka pa to mun se mo bi radio station na omum pe security into me to me wo tinya me FM da na ekoya sports tinya ne pa na yen hosu yen sen kwa so mo show ni so wase maka ase mi se mantwan sen abra obo studio obiki radio station 30 minutes na frank any hosu sports no enti bura for radio station de sina security there's a big for on your book ya betre omum pe security into na aduna mo ye boye o brafone Ghana no esrani ye papa na Poku Piesie ni nyam yadwuma menso meda simamenchia elder Sunyani akwam jase hene elder Opoku that after wo name ono yere mutie Sompa papa hello Nsem Sisi o Nsem Sisi pa bacho hwan ni o na waje yese no hema nana hima ni bacho ai yenti nana sema esi won areho hebreku die MPP drobo die MPP MC ade na mu ku aban na ni ase aban ni kenkan wayi nti wo ya de beboa na wo ya de begu aban na ni ase yankasa yejejereje yankasa yejejereje na mpacho medase no so medase ma mi acha chamata o se monie ene se mo jimani so yi na sananado ni hobi we anasa MPP ni hobi we MC ni we otumfo na cause na be dwe ni e die dwe ni hello Nana Poku Nsem Sisi o ana o kan se Nana Poku why ni o mpa cho dexin ni me kaka free magazine yenti o magafo okay Nana Poku media ni e course what e kwa na me kan kakra yenti o ni enti ni ye na ancheye enti to ndo so e be ma o kan bi no onye no ho so ba be prosper ho no no ye nyom na boy na me de pa se ne wa ye no mere de no ye no ne mother side ba ne father side ya wa odie na Poku o de bank asa why oba odie ento nsa kura na na se zungu kura na wo what I say ntu de o me rough Sunyani ha ya men kamo otimba obedu akra na ne karata na jojo because omo na nkwamfo so yemfa fana tubi na afi yankobo mpaye 0247989989 hello radio commander ba ko pe kinti de ni za boko de boko kin meton ka che yo bra ma me unya tushu ana odi akotena do masenko yay I'm seeing no you're unfortunate on his part as official man who lead ni pardon as municipal chief executive na se we are na oye hoodlum oye hooligan because on team of a group of people and for akataki the fourth arm of the government more collaboratively no more politicians in the money the fourth arm of the government talking about the media. Mokra money on what party I never conquer cohesion coordination. You be a conquer never say no politics. Nana just a new political spectacle and to grow him. Yeah, money we ever bought. If you do me who happens all kind of one here with you then when I walk kind of through. And which you shouldn't have done in that particular way. And in mind there. And maybe going forward in there, maybe suggestion, and soon and better, say, or send a Juma Bono. I was saying that Juma Bono had been accepted as a scapegoat. Young Fana, yes, I didn't engage, and as I'm seeing that way away. Said we are human being as the guy also your host, on the Yako fire, or by a bear. Did I know, or to bet my baby member of parliament? That I'm now
yeah, now also now why you political party any by man now yes. So I think say what muchina so the power from the Ghana acquired the amount for as a public officer who now yes matter unfortunate that. Well, some of that service young fancy na yankobo empire afi fa paper ne pen natural Nsem Sisi ahoma me pacho ya manfre eye tama ya pon sei ochena no pa yesu ya adoma na wafre nti asem bi e hawo no na wafre eye 024 original swana okay manu fa na yem fancy hello okay yem fancy Mr. Mo 024 891 99991 024 891 99